Narua rukiriro tariki kenda mweri jwa Disemba ntuku ya Jumanne ketheka na nibirigiro bwako nwithirite urina asubuhi jema. Good morning mbita wa kabwe mutharimi kango shogini nkatho cia mwanya mbere buru muno nontu bwaku gututhura nontu bwaku ni tutwikite nyumba nteto iri na igweta kathetune kamero kuma kireni kiriwe. Asante sana ukoniro kwita na mbere nya tuthingatira kiri mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, na kiri mitandao ya kinandi ya kijenzi @Meru TV Kenya. Na rua tugikubanganiria nteto nkutho mbere tukaithira tukimurika ibai kumuramura riboti kuma maturene na aria andiki betu banteto bandite tiri gotigira ni bakumurika riboti kwa ground vile ground inasema nyumene tukaithira tugitigira riboti iringite biongo bya nyumba cia nteto ikimurikwa kiri magatheti ntuko ya Narua, kiri gatheti ya Daily Nation na The Standard. Alafu nyumene tukethira turina gikaro na majenzi mbeo mbethe mbeo impolo baraba kethira bagitutariria mtazamo yao ikoni mwerekera jwa mugongo ninge ikoni siasa bora shithirite igitana mbere cia 2 term na 1 term county Meru na kinya kiri ndigoro ngima. Ene betikiria tuambiririe na ndande cia gisiasa mbatikano igujerintere cia Nyaki East na aria MCA Muna aithirite agiukirirwa ni baile bara bakomeria giti kiawe ario George Mwirigi na bwana Martin Kaimenyi baria kiri mucemanio ntere cia Nyaki East kwithirite gukikujirwa nkirano ya gisiasa. Kaimenyi agitana mbere kumeneria thirikari akikuthuranga ikutho na kuonania kurega kunganirwo kwawe ni utongeria boreku. Indi Mwirigi nwagitana mbere kuyika na kugwata mbaro utongeria bora William Ruto na Professor Kithure Kindiki baile bagitharikira MCA Oreku nwe Kenywa Muna bakimereria giti kiawe ninge kuria akari baithire bakiwata omu wao mbaro. Ni riboti thurani mwandiki wetu wa nteto Mutugi wa Kiambi. Ndero kwaria na antu bwana Mwirigi na tarongina otembera okaria ntakwira ri ukwaragia sigoti ndo point no mwanga ku point ne thoti ukwenda ku point umare ari tuwa umwetete ya ni murutira jwa gisiasa jura jukujiri gatigati ka MC wa Nyaki East Kenywa Muna George Mwirigi wa mwena Martin Kaimenyi baraba ukandana na gitigi kikire kithurano kinene kijite bonthe bakiringira ndebe na kuonania kathari kao na uchamba bwa gwitithia na mbere wondieji ira Mwirigi augite netigiria nene kire witi na mbere na niwo komba kuonokia karibaba gitare akona kanya ga point ndio opposition vinda ini bati kuyobote into bya bote kugenkerwa Tondi opposition linda mbati kuyo skuma into bya kenda bya etwa toloni ntekowamu toni ile ora ona kiringa kanyo kenda thirikari itanguge atu tutetekeria kwa erwa na no mwankau akuga no opposition leader ndaigwa Mwirigi akiuga atiri acindi akura ngai 120 raima kana kwethera chingiria kuijiri kaime no tete kuikia tegeke o etete MP na ara tuamo na Murungu akenda ngeta kana teu orera Murungu akageta atia akenda ndi 27 yejete turi owaja uju ni oturi yitekera nguboromba ikia MCA igitara Murungu akenda tunene atukanenea antu beto da boromba gitikia MCA igete kuromba kenda mvumba kumara kura yu nkemenya Nyaki East miterite ngugi na ngatumira nyinto byako bira Murungu ampete no ndibo kona ntara thina na indagira kura maita thatu na ngiyo gibabu tukona impotete antu betu tukeja kwenda atubondete gutebo mbona ndenkiuga antu bala batimpendete lakini we nipendete tukona muthenya ni ara nacio ciaca cia 1 term na 2 term cithire kijukia mukondo Mwirigi agitetera thirikari nene kumane na ritingo gebwayo rai tutina opposition ni ntekuga buthikira ngiraundi no tungiraundi nyabo athikira no tege tutugwana imbio ago faida twene au batu turena ngiraundi na maendeleo no ntoke jotela yaba botora tuthikira ngiraundi to tuthire matou tebare thirikari no toke batu nenkere nalo bakoye bakoyotora to batwaria ndo achia no to bomere thirikari siasa 2020 that 2027 igendere maitajaire between 2 term na mbio Mwirigi atwera no mbio
atwira no mbio atwira no mbio atwira no mbio atwira no tutamtema batu na tutukomenya bwega muno imbituonete na uwa kwenda gutugigitatia otwikia tutetayari tutienda no monka twaria umana twikana berune tukauge thirikari reku ni thuku thirikari ciothe itura itho no tunanya kisti mbitomba kuva thirikari nyerere kwenjega kana ere kwenjega ne tuthithiritie kona ale tukeje ikuwairwo tuga ati thirikari ni thuku ati thirikari ni njega turenda kuga ni atongaria batuthura abatombo twetirindo ke thirikari reku iu babeku Kuruki na ringirete ndebe munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiromba Meru kumugwata mbaru na kumwika jaura ntere ingi itwire kwigika bao itotwire na Gachagua ari deputy president arari na ara uria ari janya Meru ntuko mo president au bago tuthithiria ntu Kalonzo na ari kwa deputy president ara tuthithiria ntu kathithiria nyanto bao mundi ori nareku naitere antoba aruya thena mutabani nareku naitere aruya thena boya batu naro tokere ikendeke anda tuite thenene kenda tumusapoti yora batu katoro support bange pena thena ka batena thena no mtoto ngere boya kuona batue na urungu batorikanete nya batue nyabara bange yego tongeri otekebona nyatungo tokareni abuno ndo tuige iraruditho Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Akagithino kau rira gikundi kia asiasa kaunti ya Meru baitite na mbere gukenera ninge gukathakira bakuga ni ngwataniro yatongiria ba Meru. MCA wa municipality Caleb Mutethia Kibuko na uritie ngwataniro inya gatigati kangabana mutumanto ethinkia na senator Kathuri Murungi kwithire kuri na mpumi cia kiguni kiri akari ba county ya Meru ngwataniro ya tongeria itina kiguni kiri akari ba Meru indi kinya bo baithire bakiona mirandi ya witi na mbere bari aringi kura ningi baithire bakigunika gukirokera ukiri ninge vere gatigati kahatongeria bao ni riboti ya Jeff Wagituma. Akiaria na metha ya ndeto ya Meru TV Caleb Mutethia Kibuko ndiria kuriungirite irasi bia ECD nturene ya Kongo Gacheke kiri wandi yawe ya municipality na ugite ngwataniro ya governor wa Meru na senator wa Meru ni thirite kireta ukiri na wendo wa county iji na nandi kuria ngwataniro iu ni thire kiriukia mirandi ikwamite aja county ya Meru. Ito promise ja stadium dual carriage ito promise manto ambio and it is the high time now that we are talking together as a county tuika our interest kando tuika interest ya mwananchi amwe no to the moment we do that tukombo robi more resources chejage county yetu kungwataniro ira yao na gwita ke wananchi tukona bagita na ndi bati kwithwa translated to a more kintu kina machiara maingi nkurukia jara tukuona kutho kuna machiara jatiri itukuona njira chetu ikithithwa ibakurobe together tugetia njira ira imantu jatu a promise this government chekela jedithika apart from now the unity ewitiki tugwitikiria na the unity ira yao itiki but kirana ndike kulaka ke igwitana ndi to task the national government ireta ndi now the resources ire promised to the people. Nkuruki Caleb Mutethia Kibuko na ugite ngwataniro iu itibatere kureta amwe atongeria bau benyangia mbeca chakana Kameru nkuromba senator wetu Kathuri Murungi and in that kind of the spirit no to their governor batigwitania ngugi na senator then gintu gitu kwalidia devolution gitethwa gikene impact ya kwera kibati kwithwa kinyo na tutikua bitaniria ngugi kenda bara county ali turuga baitaniria ngugi kenda bomba ku seek more resources tiejagi the counties bubwe bokenda bwekumia kiaria chiegie irasi ethirite agiaka kiri wandi yawe mutongeria uju alo twithithia modern ECD na one thing na ECD atukwenda kuthithia model class iria kethirwe kioneka across municipality classes itumenya kwina model iria thithitwe standard ya county but for us this year turugire that tuthithia model class nuntu tutikuona the reason why
private schools ka cukuru ingi kuthwa china very unique classes ikethwa ana bethoma guntu gukuthongi lakini weja cukuru iria thatu tu represented twiheshimiwa nyau nini ngwanda ndigwikia mwana kwa cukuru iria mbakite, then it shows that there is a lot of maybe quality to chethete a quality anini kwa this time round turogera itwambiria classes iji tuthithia very nice facility iria one nyatha atwana betu bongwa baba kwambiria nthiguru buru arabo mbikuja bakeja cukuru. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Nayo nkidano ya siasa cia one term na two term kaunti ya Meru nitite na mbere kumata ntukainka inyuma ya warisieswa urimi Mithika Linturi gushumiria na gukuthuranga ikutho a siasa bari abunge ba Meru bara bakwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto nandi atogire ba kiama kia NOPEU ni bashumiritie na kumeneria miario ya warisies Mithika Linturi nkiroki bagi kuthuranga ikutho na kumenyera manyire utongiria bwawe inyorera ari sieswa urimi bakiuga bataona mirandi witina mbere ekuthiri kathetu ka Momero na nkiroki bakimeneria kira bakuga ni mpangaratano ya bolea itikuguna arimi igitene ria utongeria bwa CSO Mithika Linturi ni riboti dhirani mandikwetu Nteto kuma Buri Mwende Olaiboni. Tongeria bakiama kia NOPEU kuma gicigo mbunge kia Buri batongeretwe ni Emmanuel Bondi Manu ni bachumirite ni kenda gucokia miario ya riti ntuku yero ni Mithika Linturi nora ni mwandiki munene wa kiama kia DCP ire miario ya kumeneria kiama kia NOPEU gitumi atongeria baba kwa Mumiru na batere kwithirari na kiama kiawe na kira Mumiru awikumiria thai ni kiama kia NOPEU Mithika ate experience ite kwithirwa kwina kiama kia Meru ntwetherwa igita rionthe wajukagia Meru agataga chwa kiama kuma giku etakendia ntoba Meru nao raundi iri batu turaugire tutitikiria twita kwenduka iri Mithika biamene bia iku kairi batu tuingo turenda kuthwa tuna kiama getu kia Meru na kiama kiu getu kia NOPEU na turenda nya batu iku raundi iri batu kia kiama kia NOPEU beta bakaroma itina bio nabo ti batu twitwa tukijuka biama biao tuja kuromba abyo kura na ndene Meru indi babongo tiro barara batojete kiamene kia Mumiru raundi turira mwiku onthe atojete kiamene kia Meru na Mithika tutito tonya kiamene kia DCP kashagwa Munyiri batu turia Meru tuna kiama getu na patrida wetu mheshimiwa Mpuru wa Buri na tuketwa tonyu Mpuru wa Buri na tusupport kiama getu kia NOPEU na Mpuru no gatwa direction emantu ya Meru atugeta nuntu no thaiwe na kiama na Mithika Nteto kwa Richiorongo nontu nyawengwa no kumenya 2022 kiama kiro turetere kia UDA nuoragire kioneki kana bioneki bia na Bameru baba ingi mono para bendete kuromba ite na UDA bugete kiama kia mama mboga kiama kia bottom up ende te ubwa umate Nteto chiakari ogo wari mbroka na twejere kumenya wari mbroka tokwaga ite tokwaga ticket cha UDA nonto jaoni goko tweka kiama kia mama mboga ndio mobo ndiko tonya musunjone chwa UDA wambe tero ofisi neku ombera kedra antena million impebere ndakwera antebera nonto kiama kia mama mboga betekeria betende bene na bau kumenya bena inya ekojokia ticket na togweta uragwakarira unde kuringirwa kura ogwo jokirie ticket uranenkera muntu rawe na mbesha omwitete Nairobi Meru teku ogwo teno twikitie batu twina kiama kiria gitwikitie kuraja kiama kiria kio support thirikari na yakabo botiani bakiongela tugukwira ogwo na ndito kuije wejete tukuije this time round tutita yari kwa erwa iyo ogwo Mithika nontu turonera ogwo we muntu ko eronde okuraga kana Kameru karaga karungama gokeria ntora chia muno wandine chieto nuragete kione kyangu chokerie kaire atwina ande Meru tukinyete muvya chwa kwa erwa imburoka se siasa batwe na ande kiama kira twina kio Meru kia Meru bonde kuma thochi monkantonyere ikiama kia NOPEU na paterindo kio kethrote muije bwega ibwana Mporo abore kio Meru eta Mithika ogo we mutana kabisa ogo gwita correction manto kia manyo wotara ntarambigitwe urejeje kia manya ntukunyemwe wa paterinda eta wento muno enough tafadhali waziri Mithika Linturi eta urejeje kia magiaku ugite gito nawe ja tuge na ndeke amagiki ike Mumiru nge mwense tuchagwethe i NOPEU
kana kiama kira mithiko getho register kiama giki yaku lakini utejo tu organize secretary kiama giki tukumenya muene kiama kabisa ikashako ndene Nyeri county kuluki barua baba teta na mbere kuleithiria mithikali nturi akiagiria thirikari ya Rais William Ruto nthoni bakiwa kaita kana mithikali nturi anenkerwe kiti kia waziri wa urimi ute uguni kinya buri kwareta kaunti-ini ya Meru orare mugate orare jawi wenka muti mumiru ratega utiki tukigwathiro kiro mithika ko kia thithirie thani batwi twina mpuru wa buri na we mheshimiwa Kithure Kindiki heshima deputy president wetu na itukuwa ipo kama unaona thaiji president wetu na rone mwana mutharaka aja mwana mumiru amunenga giteke deputy president no deputy president wetu Kithure Kindiki ato andikira na betu bangidion kimathi andika sijui wakina nani aini betu ba miru thaitu kona bena nkuma no thaitu na deputy president wetu na kurukia aini betu bageta kwini Nairobi na Kimiru ene mbere no gikuwa kiturona gikina utitu choke kairi ki ai ku kairi ogwa to kwero tigane na kana getu Kindiki ogwa ituromenyere ogwa mtu muthuku muno kwiguororo mwana wetu kuma Meru urakumbira muga nkamwira muga muno aigite kia deputy president ogwa tuona no kwiguororo sana no nto akonenkerwa nafasi no nto yogo mendete ankwira ogwa te bwino ombi kaka yakwethwa no erwe gite kia waziri no re mwako nderiva utikio tuona bataresa tutona ikwanti na ndinya tukuona ina ndi tukweta wasirio mbondi tukethira twata tukethira ndaro cia mbori cieku dai bataresa irimete imera kabithongi kuthongoma na ndi ogwa Meru kanya Meru kanya na kethira ogwa no kuona buru we mutongeria njoro uturetere kiama we President William Ruto akwere gitege CS wa agriculture mithikari turi kwaga nthoni buru wetere guchwa maija ntigiri oretera antu betu Meru beje ikuri majo roi mithikari turi ndira no kuria atiri ogwa inya gwaku kungwa maija ntigiri jararima muntu uketha Kithure Kindiki imbio mwita Kithure Kindiki imwiti ngugi abunge betu ne itingugi mithikari turi imbio gwita antu betu ba Meru Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wa Laiboni na ndi tutegire yeye kithomo na kione kia ubundi na otea akiarikiri mambura ya wikiri thombe ba aritwa ba Meru National Polytechnic nkiroki ya ngiri ithatu magana jathatu ja mirongo itano CS wa kithomo Julius Migos Ogamba na kadite kithomo kia otiana ubudi akiuria ashari kwithira bakiyeka anabao ningi bombithe kwithira bakigwata mbaru kithomo kia kubombithia kuruta ngugi na njara cio ningi gucionera mugate jo ontuko gucukiria kiuchumi ibaike motorere riboti ye mutugi wa Kiambi. Today we send out a generation prepared not just for jobs but for leadership, creativity, entrepreneurship and global competitiveness. Class of 2025, you are stepping into a world that is demanding bold thinkers, problem solvers and builders of a better Kenya. Congratulations, class of 2025. Ni kirima mraja wikira thombe nkuruki aritwa ngiri ithatu ba cukuru ya ubundi na ote ya Meru National Polytechnic aria waziri wa kithomo Julius Migos Ogamba arombete aritwa gwikira mathomo ja ote nikenda bagatonyana na ugaruruku bwa nthiguru ya kingugi. Innovations by the Meru National Polytechnic, such as the processing of banana flour under a registered trademark Marpol, the automatic smart bin for garbage collections, and the solar dryer for agribusiness clearly demonstrates the power of applied skills in addressing real-life challenges. This aligns perfectly with our ministry's vision of a TVET system that provides practical solutions to Kenya's development priorities. We are equipping our students to be technically skilled, digitally ready, and environmentally conscious, ready to meet local labor market needs and compete in global industries. Ogamba akiaria augite rwangi rwa kithomo ni rugwikira nene ndeto igene na Uganda na otea muno kire gukinyaniria mutaratara jomweru jwa CBET. As a ministry, we remain to transforming TVET into the engine that drives Kenya's industrialization
and sustainable development. Our reform agenda rests on a number of pillars. Under the competency-based education and training, we are consolidating CBET implementation across all TVET institutions to ensure that training responds to the demands of the labor market. The CBET model empowers learners to demonstrate skills and competencies that match specific occupational standards. This year, we fully implemented the competence-based education and training model across all departments with 47 approved curricula. As you know, we are a qualification awarding institution. As Meru National Polytechnic, we qualify to admit, to train, to examine and to give certificates. Nawe mwarimu munene wa cukuru iji Mutembei Kigige akiuga cukuru iji nikinyite matagari akathumba gukinyanira kiwango gia kurita barua ja cukuru kiumbe. As a designated regional flagship TVET Institute in Building and Construction, Meru National Polytechnic is setting new standards for technical training in East Africa. The Center of Excellence is designed to offer fully modernized workshops, specialized laboratories, smart classrooms, industry-grade equipment. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Ripoti yu ikaithira tumilikilia rato kumanganitie kuma maturene ogeta kuraya nonto miangatene kwa nengwete gatheti ya Daily Nation toshokera tukaithira tukimuramura ebae komoreka ripoti ira she kipombele iringite biongo bya nyomba shanteto ndegorone ikimurikwa magathetine na nonto ripoti yu yatumilikiria kari yige kithomo audio bwa gatheti ya Daily Nation buritegera yige kithomo kia CBE likana the pioneer cohort ya grade 9 barabara kiri kubidhia assessment yao mwaka jo November nandi bakaithira bakimenya mpumi kana ni senior schools ire ko bakaithira bagitonya mbere ya thigonko ya tariki 25 bauti uge bwakwa ne uge bwa Julius Migos Ogamba oresiyesu wa kithomo na niyo ya muriki yege CBE aburana bo aritoba grade 9 bakaithira bagitonya kiri senior schools likana rongoro mutaratara jo jwa CBE gote manto ja form 1 form 2 kana manto specialized education kana specialized subjects gote nanga agriculture chemistry biology ari kwena ira shitowa pathways manto ya geography na history ni pathways kwena STEM ire kuwa manto ya sciences manto engineering manto mathematics kwena humanities ira nandi kuwa manto historia psychology sociology and so on alafu kwena manto yegi creative arts na manto ya sports ni mwisha career pathways ira nabo aritwa bakaithira bakithura kuma kirisholi kana ti karaya muno ni twari na umwe wa ataalamu abaige kithomo kia CBE uri murutani wa JSS kana Junior Secondary School akia mataro kiri aritwa ningi kiri ashari kithira no akiliro ni kibidi kiu rwa bata no ithire kitegera na komuramura kiri mitandao yetu ya kinande Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya kitegera yege rwadia twari naru na Centurion Kimathi Kelvin ore umwe wa tongeria ba JSS county ya Meru nari atutaririe manto jigi kithomo kia CBE ndio geta kuraya nonto toshokera atukethira tukiwata ntetong kiroki burana ndi thirikari bangani timanto ja mutaratara jojo kithomo likana koringana
kulingana na riboti ya association kana kiama ya arimu banene arugamiri ba senior secondary schools baugite bo mbesa cia competition thirikari ni raitere na kimincha akuma ngiri 22 o muritwa mwanka ngiri 12 no na ndi kwina deficit ya ngiri 10 kiri o muritwa ina ikauma na sukuru no lazima sitide na mbere mitaratara ya ontuko gutigira nabo aritwa ni bakuritanwa na kwamukira kithomo kiri etugi ria ukiria mugongo murigo yukawa iturone bia ashiari bisi ikaongeleka na ngiri 10 kana ngiri 12 kethia mtu are kana muritwa mushiari are ngiri 43 akethira akiri ngiri 53 kana 54 nanto bwako nia kwa kanyamu competition twashokera twithira tukimurika mandu igi kithomo na ingi irashe ikipombele kiringathiti shetu na ruon beto hakabu mutharimi ogeta kuraya ni tushokerete goko ni Meru TV.